ikhlas dekat Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Engkau tak perintah ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha, engkau tak perintah kecuali untuk ibadah, keng ibadah se mukhlishina lahuddin, ibadah se ikhlas karena Gusti Allah. Orang mau nak ibadah ni kata ikhlas Pak, bakal kecewa. Pasti bakal kecewa. Ujung-ujung bakal kecewa. Mon ada cara ibadah kita karena Gusti Allah, sodako karena Gusti Allah, masih tak sebut tak sakit hati, tak motor sekelangkung setan. Aduh asli beri, tak ikhlas karena Gusti Allah pasti kecewa. Engki ne engki. Oh, mon ring pokon mula tak ikhlas karena Gusti Allah, pasti berakhir berujung kelaban kastah gelo. Kayak mulai dasar karena Gusti Allah, sebut, sepenting Gusti Allah oning. Ini kan nyaman orang ikhlas. Sampai neng kitab Al-Adhkar, beliau terangaki neng kitab Al-Adhkar neka perumpamaan orang ikhlas, perumpamaan orang ikhlas nikah pada muang pereng sesuatu saya tak berharga. Perumpamaan ikhlas engki kak dinto muang sesuatu saya tak berharga. Contoh nih Pak, contoh. Sampeyan rokok. Rokon kare sekone buang, buceng ai buang. Cak dan tek laku du malam. Mare buang oleh semenit, buang. Beda orang datang. Nyomata rokon ra, bawa buang bingko. Buang di mah, buang di mah kalau saking ikhlas semuang buceng sampai tek temu di mah buceng. Arapa sebab buceng barang saya tak berharga. Cecel sedekah ngak muang buceng, cecel ngaji ngak muang buceng. Artinya tak yangkep sesuatu seberharga ibadah ni kah. Ikhlas murni karena Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Haji karena Gusti Allah. Mun tak karena Gusti Allah tak ikhlas. Oh tak yolok abah, tak boleh. Dharma di Mahdi, Mukoji Mahdi, dan Mahdi di Mahdi ya. Ngaku tak 35 juta aja. Keng mon orang ikhlas, yolok aba iya, yolok maji iya, pada saya koto, olok maji malah tulis fajar, mon tak yolok maji tak fajar, olok maji yolok aba bila. Tunjuk berderokon, polan ada haji titin, beli. Siapa nunjuk? Bah, kebala, 35 juta ya, mak bal jambal deh ya kakek ya, ngaku haji ngaku ban saroban yang tang supluk tela alen salen pote sampai ke labu diri ku keng de remah haji ni kayak yolok haji bektong ngelakonin haji mon mare tak ngelemare ngelakonin haji tak yolok haji boleh pon Pak pada nabi orang asolat yolok musolli orang sesolat bektong ngelakonin mare na solat yolok orang sesolat enten orang yolok orang sesaim orang seapasa polan tapa apa mun tak apasa tak kening yolok orang apasa haji ngi sinekah yolok haji bakto ngelakonin haji karena tak sekapin orang mampu ibadah haji beri keistimewaan walaupun mari ngelakonin ibadah haji pakun yolok haji. Nah haji neria ikut tetap pak yolok mama ki iji maji masih tak yolok maji tina cek pegel cek sakit hati masih tak yolok ke haji muhibullah tina cereng haji dari pangeran saya tahu kanjeng Nabi mari haji mata sebut haji kanjeng Nabi tak haji deh ya Rabbi sholli ala haji Muhammad bada ya ada terus kanjeng Nabi tak haji deh ya nih bener Allahumma sholli ala haji Muhammad bada sabung Nabi Ibrahim sabangun Ka'bah king Nabi Ibrahim tak yolok haji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Haji Ibrahim wa ala ali sayyidina Haji Ibrahim bada kan maji Ibrahim jadi nak apa jaran temo tapi mun yolok haji jak bekel mun pancen ikhlas karena Gusti Allah lah saya tak haji jak gelem yolok haji sampean haram hukum apa boleh ngaku haji 10 kapote lo ngaku haji din kaki berarti tahun leng aku haji haram hukum Arab takdzib congoco congoco tahun leng aku haji mung kita haji mereka para ulama kadang-kadang asupulukan haji tak gelem polan kita haji
sebulukan celeng. Benar berarti tak oleh ke bulan haji. Korcek ngaku haji. Menabi Habib Ja'far bin Syekhana Segap senengan 10 pote. Mohon beda orang ngaci sebulukan celeng beri ku 10 pote Habib Ja'far. Karena afdhalul thiyab debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul thiyab paling utama-utama nekelamping kika dintoh si paling putih. Laku Jumatan sunana pote. Maulid Habsyi pote, cek tak kotak lah. Majelis maulid tak kotak, Jumatan tak kotak aja pada bi taplak ruah. Serbet. Mon sambian antara Jumatan sunnah pote. Saya pote. Abiyaduhu afdhalul thiyab abiyaduhu paling utama nak kelampi sepaling putih bener sepaling anyar sepaling putih sepaling bersih.